seakan-akan iro amalan-amalan na tau pandrita tak ro riolo alena gurutta Kiai Abdul Rahman Ambodalle, alena gurutta kali Belawa Kiai Abdul Malik, alena gurutta Kiai Abdul Muhid Yusuf kali Sidenreng, gurutta kali Pak Baja. Seakan-akan iro amalan nangga itawe maka de iro amalan ero degaga dalelena. Sehingga istilah napa kita we makokoy maka de amalan bid'ah. Kega nanyaro megaiga kunnu nasangi bid'ah. Doa bersama kotopura mas sempajang nasangi bid'ah. Jadi mega mak baca donge komai nasangi bid'ah. Letek bola baru itai nabang nasangi bid'ah. Iya na istilah bid'ah napake tawe makokoa untuk supaya ia rosalangi si sele si pasalah. Nade na pangewat tawe Pak Bu, nareko iya na pakewe rewa iloko hukum na agama haram, wajib, makruh, sunnah, si bawa mubah. Iya kok lima dasar rewa dia na pangewat tawe, dia na si salah. Jadi ya kong kaga gata jama nak kada bid'ah tapodangi maka da aga hukum nanya. Iya ko maka dai harang tasuro ni sapai dalele kega dalele masurongangi ya tau larangi na sabari na harang. Kama kiro. Iya ni to ko maka dai bid'ah apa capak na ya tu bid'ah neraka. Kama kiro. Jadi nangga i maka dai nangga tau milau doa bersama pada i matarona pure mak bereselang masih kiri jolo. Tanya bid'ah yero angka mematoda lelena hak desa tapi tanya sempajang upa bahagi kie tanya sempajang apa iya lo sempajange ibuka ina si bawai kata bere itu ina si bawai bere selang imondrina yero tanya sempajang tapi asana sikir masuk dalam kategori ibadah. Iya miko na jama ipu ima yolo na bere selangnya salai apa okui sampajangnya na pertama yan namoy mondrina sampajangnya angka mematoda lelena tapi degaga hak desa no kilala sampajang jadi aku nggak tahu makada degaga sikiri na rekopure mas sampaja tahu tahu makura baca ya tuh makura baca jadi iya na mega pasalai na jamai imangi makokoy jadi upasan ipu imang tapan nanungang iro na sabaokom itu onrona na wadding to pada mangolo milau dolori buang Allah Ta'ala perlu upah lempura cek deh bela maka dia rodo abar sama dua memat toje tu pendapat angka pendapat maka dah iya rodo abar sama si bawa milau doang tapi dia na pada ilau kata pada kau makan bersama pada Andre tak itu kata tepakan jaki kare jolo jadi maka dia senge doa bersama si bawa milau doang tapi pada lea ilau peko nilau na misalnya Pak Galuh koiko Pak Darak ka iya dia tu na pada ilau pada angka nga iya Pak Galuh koiko dia tu na pada ya rega maka cidi Pak Balu esa cidi Pak Galuh Pak Galuh ngemilai bosi Pak Balu esa milau ya aja na bosi Pak dia na tarale sa na kumisilopoi jadi iya na okoni na nala dasar nah saya senge doa bersama si bawa milau doang pada ilawi kebutuhan tak padahal dia harona cocok sah dia na salah tapi iya lo hak desa dia nanya miro bawang hak desa bahas si tanta pak dongengnya dia nanya miro makanya tuh koi buka ikorangnya rata-rata ya tuh pak dongengnya namanya capana Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana zolamna ampusana namanya capana berarti kami jama nangka desa narona bitar rampe makada ya ko ganna ipatapulo umakku si pulung engkau kutu selesi dinawali iya ko milau dong itarima tu pak dongan nah ya iya ko ganna ipatapulo jamaah ngato mangilau dong insyaallah kajamina pulo ko nabita ya to na tu pas sabar ngampai nabita ya ko masam pajat tomate tawe nilau maka dapat ganna ipatapulo jamaah 3 sab dengan 40 jamaah
Imam Asy-Syafi'i ukudalan na kitab fikihna maka dai ia pana assa sampai Jumae nareko 40 jamaah mukim. Iya kecuali tu kampung dia meto nagan 40 tahu dia marigaga. Iya ko ganak mi 40 tahu ko tu kampung de betongan na orang mukim tau monro ko tu. Iya na ronalai standar 40. Walaupun matu ko pikir kama dupa-dupani. Iya na ro pasabarang jadi ia ti pu imam iya ro nak tajamaero angka tu dalelena angka kam maha pacara mapole tapa maka da bida amanang iya tu isak neraka manang iya tu tasurumi jo mak baca-baca kada pegai-gemu kita mau baca apa iya ro gurutta de metona cek de kita na baca si kampilo iya mana ha gurutta kali si dendre tu kita na macan ne mematoko kamarana napa ni gurutta na apalah de na tarobang ibona ya kong katau makutana maka di guruta angka koro kita lamari nomor seko langga seko nomor seko halama seko tu lalu nomu ale mau buka mu ikai nah apalah apa de na pari lamari kita na nareko de na apalah itu yo pona na mako ko idi melibo madari lalo de na gapak buku na de panang ka dibaca jadi ko ni jadi ro tau pandrite dio lo malom masakka ibacana jadi de na mega mapasalah yo po miwita tema ko ako manuye napai si rupa na sang magala ni mapasalah mako mi matiga je ergo re nasa guruta makada nang katauci di menay sang magala tu mapasalah apa yana de na pada ni sang salah ni yana tu ampai makada de baca-baca moki ye di parengkalingai mako masyarakat ye rota amal kange ke kana makada ko tong ko katau makada de gada lelena tasurumi mako tanatana makada de mi ti to pandri tata yo lo de na pada tema ko marengkalingai carama ia tahu pandrita rio lo makadami baca iye ia mu pigau na suro ni rewa ia ro tau ipodange makoro dena mega kutanana dena kadang kamoga hak desa na kenri mon ro hak desa na asamoga hak desa na dena kana kutanangi anak mondri to menama ko maka kutana ia nang kai podangi tapa maka semoga hak desa na kenri pole de to kana malemma sisan na ipodang de to na jangi apa mega di makoko apa makoti halino magampan ni yonroi mak guru HPW idi manibawa pacara mapuleke kami tita sehingga mereka paham on rotona madari dasarna agama ipasi garu-garu on nak moro ko Facebook wa pangewa mapangewa ma ko Facebook nasaba napasalai nanggai akidah padahal itu padila amal iya na masalah makokoy pak itu agama pak tak bagi angka kajian Islam angka yasa kajian iman, angka yasa kajian ihsan. Iya kok kajian Islam berarti hukum-hukum. Balsanana hukum-hukumna lalana sampajange, hukum-hukum dalam kaidah muamalah, tetap mapangewate kue. De nasi di pendapat apa puang Allah Ta'ala memato makada walizalika halakahum mako memato koro pancaji de masih dipaham. Maka de puang Allah Ta'ala kelo melo kak pasti dipahangi ataku wedding Wulle tapi deu melo. Puang Allah Ta'ala itu de melo ikut tumalele ngapahang. Maka di puang Allah Ta'ala walizalika halakahum mako mimatokuri pancaji. De masih dipahang. Jadi nang katau cik dimi paham na pake tau newa na puang Allah Ta'ala ya tu apa puang Allah Ta'ala mimato make lorangi de na si di paham. Makiro pikinanya. Walengi contoh supaya membasa-basa kita paham. Angkai di oko Ahlus Sunnah wal Jamaah nah dia makada apa tu ulama atau pandrita lopo ya ciori pikin nah Imam Tasyafi, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambali iya napa atau pandrita tapi te pendapat nah iya ko Muhammadiyah tu dia nak bang apa tapi cik dimi tu nasapai hak desa kami nama tak dae kami nana sama turusi atau pandrita napa nala cik dia nanti asap tarji makanya itu sampajanna Muhammadiyah mapamulai kata derekna doa titana carana rokok carana suju pada mana mapamulai punggawana ko Jakarta tingkat pusat letu oko desa si rupa tu yo potu NU maka tu ega nalati Allahumma baik ni nalati Allahu akbar kabira maka ega nasaba magai apa memang to mashab dalam fikih yang iko Muhammadiyah nasapa ijolo ke hak desa kami nama tada ye naronala cide ye nanti asat tarji wala ni contoh masalah mak dosa kangejen ne
ang kecil di tahu mato kan ang kasih di tahu matoro boleh bulu pak bulu tahu pak bulu arak ya ko arak pak bulu maka dari tahu arak badui asana na ro arak badui boleh bulu langsung ko nabi tamakutana tahu mato maka dah iya garo ko pura kak mak jenne ya Rasulullah takut lau karawai lama rupa paham oh iya anak mundrin ka pak dia paham nih takut lau karawai lama rupa na denau pakai ngipal lapi umelo mas sampajang mak jenne gak pemeng makin nabita aja nah nabita aja nah iya tuh muka rawai na pada mia itu udah cilimu kau niro rewa niro 20 asera asona angka to makana 22 asona puranon na ya to matoy makutana we angka manatal luka lolo tau malolo ro lo okko nabita si tinro tuda nginabita ko lari-larian na masigi natako angka tapalaw makutana ya Rasulullah pada pakutanana iya ko pura ka mak jenne tako ukarawe kamaluak ku tanpa palapis umelo mas sampajang mak jenne gak pemang tappa mahkadama ya nabita jenne mana ko ha itu kere pada pakutanana tapi lihat jawabannya iyon na arak badui we lay podangi maka dia marigagah berarti aja mau jenne asam pajak mano iya kalau lo talwewe maka nabi tak jenne mana kok iya na berbeda pendapat lo maka dai angka na tau panrita maka dah iya rohat desa iyo nak pamulangin na sabay tau mato makutana yolo napa nak mudai munri berarti terhapus nia hadesa iyo lowe maka dai kok kuya agama nasi mansuk lay susui ya kundang-undang maka dai di amandamen betongan natanya ya ro berlaku angka undang-undang baru jadi ingkah hak desa baru dia na berlaku ya roh jadi dia na berlaku maka dia nak muka rawai lama rupa dia mu pakai ngipal lapi ko puro mak jenne bakal ha jenne mu ya na ro na pakai kana pakai ya roh maka dia Imam Malik jolo na deje nakada na ditabatal dia na ni pakai ya ro yolo na nabita matoro pawi ya ro yolo ya mato pawi munri na dia nakada na dia na ni pakai ro hak desa yolo berarti hak desa berlaku dua-dua ite gare keadaannya na paresay nasa iya pamulangi makutana tau mato iya kedua tau malolo berarti ako tau mato karawe kamaluan na dia na marigaga apa awad di jaji tumata minakakang makiro iya ni ko tau malolo berarti ang kasahwat na batal jenne na berarti aki karawe kamaluan tanya iya roy karawana na batal iya ni kong kana pesu na batal tapahannya dua ni pendapat kayak kena batuk metola mapangewan itu makan salah itu kira kemudian angka tau pandrita makare tidak makare manta sapi ide desi pale nata susu ay yang kamu pakai kurangan nasaba iya tu tau mato yang kalasan mata rutari na pataka lupa itu makada kami yang nabi tabatal nasang ide na marigaga de to pagana si badega sa dinna jadi dinna mi de to paniri sa makaratannya to kaya to pak balen atau pole mi bulu iya talu kalolo de na mungkin mak bale talu na iya dipakai ya na ria setarji melihat hadis mana yang paling kuat kita paham ya ide itu mak pangewa meto tu pak kome mak pangewa pada ya tu sige se olina roane makunra ye baine si bawa lakai ya ku imanta sapi ina batal jenne namo baine aja takada baine kumo aide ya manta sapi ya tu baine tanya muhrim tania taulem ni tapi ya punai tanya muhrim tatu ko baine tanah si manta sapi apa ya sange mahram dua sarana haram dinikahi si bawa haram digauli nanya baine lain nikahi si balai gauli bertanya muhrim makanya tu baine manuri manta sapi hak tu hak kutam di asana agak hak pakai hak pakai asana tanya hak milik hak pakai ini tapahnya iya na tu na pangewangi tau pandrita ya kok kita nak malau masakah tapi taru jolo cede lau walengi kesimpulan apa pangewangan na ya si ba Aisyah maka dai Aisyah ina dena rusak jenne na lakaye ko sige say si bawa bainena apa angka nabita pole mak jenne na melolo mas sampajang na lepak bawi bainena dena nak jenne na lo mas sampajang Aisyah makadai manta sapi agan na bau
Iya ko sarakna na bau berarti kepala pi na kade na gesay. Itu nih kere. Ina maraje wani mata sabi nasa de. Angka si hade sa napu ba Aisyah maka de Aisyah angka nangka. Matinro ka si bawa na bitta. Tanga banni tako pesak dinga aka kamarak na nabita macika. Tanga banni pesak dinga. Lau ka pesa inabita pak de galampu. Ka pesa inabita lau sapa pak de ko sidapeku. Macane ka masapuru lau rapi. Lau sapuru aja na nabita lau pananungi pala lima suju inabita. Bikine batal ijenne nalakaye nareko sigesa imakun raya bainena maka pajamema ni masampaja nabita. Apa ukaramay? Maka day mantasapi. Masampaja ya nabita na suju mi. Dena yamanan na to suju masampaja. Ito tanda mapangewangi ito. Ina maraja hewana. Dena yana jadi aku ya napahat pak de itu napasala. Apa ni saya kada angka mema dalele na pake. Okay. Jadi ya miro pak disa nga makwero perlu ipaha pak magi na din ato mapangiwataw panditerio lo din na si sala ana yato man yato makukwa ustaz cede salik cede neraka magi itu nangka nasaba makuramo pinabaca iya haji desa makwaro cede dia salau tangaro waktu kumakulia nayoli kalau macaramo kogowa dia upasalamanang no mana boleh macara mana kada tahu apa nang kau stasi di milalan nola jadi mako memang jadi ini naro pacara jadi itu pak agama pada milona warunge pada launa warunge iya ro warunge angka nasubale angka watemanu angka kaju angka tempe ini mani bawa ke kami tala ya ko watebale tala ya naro tandre tapi aja tapasale tau mandre tempe itu jadi aku pandapak nih mantas sapi nalate aja tapasali ko pandapak na Bu Hanifah na pake tahu Yan tu ampai idi ko NU maka tu garupan ako masampajang ko. Allahu akbar. Wah, maya enggak tuh? Angka jadi angka tu na bila nih. Dia pernah makanjak keton Allahu akbar. Angka to ko bami maka dia nakai padahal ya ko to melo mita ko dalelewe. Maka dai Abu Hurairah iya Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar asanna. Ia mimpi yasang Abu Hurairah. Ambo na coki na sabak mapangajian ina bita nangka nak coki masuk pulau kulima bajujuna. Katuli jubana ra maloe. Engka nak coki mak banyo ko matinro. Mapangajian ina bita magi na tapal lupa iro nak coki masuk tapanay tay tasel. Tapana jepu na pengi pe mata mana para katani maka maka dia nabi Abu Hurairah pada alasan itu Abdurrahman bin Sahar. Tapi Nabi maka de Abu Hurairah menurut riwayat sejarah pura baca Abu Hurairah na tahu papiara coki angka maka da pada tu 70 cokina. Angka to maka da 270 dene isa karo karake kana cocok yang jelasnya lebih 200 cokina. De to paga ka apa tau bila Pak 200 cokina. De to paga di. Oh iya. Iya naro Abu Hurairah itanya ko Nabi takada mu pandre moga nasa upandre sah. Maka de Nabi teh yan ni Pak Guru. Iya ko tako mo buka ipintum ko elei pura ko masampaja subuh o elei ro mo buka ipintun na tanga muro na tako angka coki macuri ko pole monri na pas na dapi pak buat tengana palan na pintue kangka tu pintue palan na makoe istilahnya dia rokatan yang ngena na pas lep pango ko tu tengana de na taru masuk tapi na lepa jiriolana na susungyo kurupana cokiro koilei maka dia nabi ta illau dokko illau ko dalle nasaba ang kami tu malaika pak bagi dalle na ko atu sipak na coki ero jadi idi naro na podato nabi ta tanya Abu Hurairah bawa ye di angkai coki ko bolata ya ko tabuka pintu tanang katako macio na lepa paso ko tangana dalam melo ero masu napa lepa na lepa jiriolo na napa na sapurura ngo korupana maka dia tomato tariolo iya ko julumate coki nah itu na masu ilauki dalle ilauki dalle itarima doang ko tu biasa mo kiruntu ka tapi biasa lai sempak midi ada pahala jina kalepa tu dah ko itu iya naro na Pak Guru ngaro tau pandri tariolo maka da iya tu apa ya tu pintu pak bahaya tuh natet tu nabi tayon risandre do pintu si bawa palanna ya sange palang ya tu akatan yangan na tu tahu-tahu rendringe tahu-tahu na dia nabat diyon risandre ya tu emang ke dalele la runtu bolokui kita ni Imam Sarnoji
dalam kitab Ta'limu Ta'lim, maka daya nang kata sandre oko daw pintu patapulo sona tu na cilakai alena. Marat dale na pole patapulo sona. Yana tu nakada tau matay riolo pe mali. Ha? Ya ko makada pe mali makada maja ang kajana. De nawat dito to sandre ko daw pintu de to tu nawat dito makali cubu-cubu ko monri na daw pintu Apa ang katolasa ko tu. Ya serihil ahmar. Ya tu ngi cela ya na tu madari nakan na testaro. Ya tu. Jadi ini makun reye komon rey macurita aja hata sandri ko pinte ya. Pak Madaria tu ase. Megai tu kok kiro kita ni Imam Sarnuji kok kita na Imam Ul sana. Kita na Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Ta'limu Ta'lim Arwani. Ya ku Imam Sarnuji vita lebih 20. Cilakai vita we. Kegero nomor sidi sandre okodo pintu Ibuka jendela ko pure asara gang ke mengeribi. Jadi aja tadiar kang jendela tak buka letu mengeribi. Ya na pura asara tutup nih. Kemudian yang ketiga ya luluka wajuji pakewe. Matangangi pakai wajujinya luluka. Ya siya luluka kacamata, ya luluka HP, ya luluka pusa. Na kunri dale itu patapulo sona tuh. Kemudian wajuju purai pakai melo isasa ya la palulu. Alasata makadamisa sa ko bajay. Termasuk ya tuh. Angkat pakai jakka polo. Polo ni matanda ni pakai mo pamajakka. Ang ada dito ko boleh ka jakka polo ni sinna. Itu tu kunri dale itu. Hadda saya Imam Sarnuji rampe hilalana kita na dalam kitab Ta'limu Ta'lim tau pandrita lupo haye. Na pango na tunasa to matay riolo pe mali maka aja mo jamin do na celakai ko tu. Aja mo sariwan yo ko bolamu. Iya ko cieta makko masering aja mo sari pole lalang. Pole saliwang ilaw lalang napa mo pulong. Karo jadi care-carewe aja na dapi mangaribi de mo pulungi apa nonro itu jing. Aja mo pak bani saliwa bola. Iya nak bani saliwa bola sa ipe manapa mo pake pak nonro itu jing. Oko nito na madar yang katau mapat dia rona langsung mate ji pakaiannya itu. Oke itu jadi natya manang makadani to matay riolo pe mali. Iyo po na monde na sangkamana siyasa de gada lelena pa de nang kana bacay. Kan jadi laulolongan mo pa jadi na mo tu seret naso. Pole ka sibawa gurutta kiemunin ang katau pandrita ro Nahdlatul Ulama, pengurus besar Nahdlatul Ulama pole Jakarta lau dampingi masyarakat buru ko Jupandang sambil juga berdiskusi dengan beliau bertanya beberapa hal kedua telu aku tenang ukur gurutta oko maniru lolongang lau pasikan nakan na idakina tongang ihanasan tau pandrita maka da iya tu di oko Indonesia iya tu pasal langi apona nabitta jadi arak pole Yaman tamok Indonesia Nusantara pada tahun 1600 sampai 1800 itu 3 gelombang. Nagalombang pertama kuwite ko sejarah itu Al-Katiri. Iya naro pole Yaman dari Lembasiat. Apona ro nabitta tapi pole Hadramaut. Iya tidi si denren rapang tau mau pa tuh nasaba onron na walye. Iya ko to sapa ki buru tau pandrita pa ina magampang ilolongan sebojo. Koko lakuang. Saye karama o ko kulo. Ang kakorapang sebo die. Saye manang arak ni mato pole ya mana ro. Jadi tama ko jadi itu di pasal lang itaw matota. Tanya ustaz kullu. Tanya betul na tanya ustaz YouTube. Tau apo na mi mato na ditah. Apo na nabitang katama lo kuno santara onrotona sininna asang-asang agagay pa napasal lamanang. Idi nililataw gi markat do jadi dena ne siruntu basara Ito ita ni gare. Yan naro ulaw ano kaka tungatona sanghe. Bepata na gare. Agi di bepata ugi manasa. Burongo. Ito makare barongko dari kata barakah. Basara naro. Barakah. Apan dari kata afwan. Basara naro. Pasok. Engkau pasok itu sama sangi pasok toh. Itu dari kata pasol lili rabbika wanhar. Makanya macaca tu menrek pada kubana pada ulun masih pasol lili rabbika. Angka bepate jaga katiri salah, ha? Tanya katiri salah, maka dai al katiri salah. Iya ro al katiri tanya bicarogi
apa ya kota sapa ko kamu setu de tu gaga bicara gini tu Al-Katiri. Maginan Katiri ya Sakatiri. Itu nama suku dari Yaman, namanya Al-Katiri. Iya naro nakada asola makare Katiri salah. Katiri mandi, Al-Katiri mindin. Jadi iya naro kau cucuk tongat toro. De gaga tu, te upi di Andre Mama nih. Itu jadi ternyata werra. Iya ko namporangi maka dai berra. Iya ko menasui maka dai werra. Magi na beda nanya mato. Iya ko namporangi maka dai berra dari kata birrul walidain, mappedeceng. Iya ko menasui maka dai werra. Jadi si salah. Napa ni tidi be patogi apa nya tu? Loka. Kaluku golla cella. Ya itu kesapa di gare. Konde-konde ya ga. Kaluku lakbu golla cella. Leti kigarela ko katiri mandiewe tananya tomie katiri sala ya mato burongo golla mato si bawa loka toliam itu jadi negara jadi ya mato tu be pamacenne tak ya naro nalengi asang tapi asanna manca jipak dongeng namun dia nanti nak nabita nama itu adalah doa jadi dia nama lasa dia nak kenal sama kalele apa Andre nama kanja yupui di makoko hai kamana ni rupana lasai Pak namo bepa tadi to neni risang naga komai dah betul kan ipai di makun raye ya kong kata sarai aja nana te kota to lipalen na aki buani hawai pelah pak ya tu te kota aja maje nang kate yaki buat telu tahun di mau payinu dah tahu namanya gare nagang kali 5 tahun tu te kota wa di mau payinu angka JPT yaki buat 5 tahun awak di inu agame maje campuran naro natengi tapi 5 tahun awak di mau payinu nanya ko to maki buat tengi di pak koele ina minin korebe ni mawali ni ite kare magi PT kota ina yinu tegalas makoto dewa kada aja tiru tegalas tapi ais ya nang kaga mon romait tangka campuran nama kali lihat tuh wakiro jadi upasange aja na tu yaro aja na apa ame katon ye makun rei pede la se pede makutui to limana man ripa nah de na ne maki bua wai pelah tuli melo maninasang anu ay iya namay kahe jadi ini makun rei yang kato tu baraka na kotaki buarang ilakay tawai pelah ya mi ko to di te kota manina pasa dia ay sa bani basere kemudian jadi iya naron apa ya ko piki ya jadi ya tu ko piki bahas eta teh mapanya watawe angka nabita na solli o kisilam puro cilina angka non ribendreng angka to nangka na mariolo iya mi makabawangi mako Allah ay de panang kau runtuh Pak angkat to awi ta tahu nak baki tangala da mana hamakai tu bami Allah gitu yan nama makun raye angka sahat desa ulolongang maka dana para apa isi kuna apa silam pu isalengkana si baca pak jarina layolo yaitu ko makun raye soli makomi dena taraka menre arwane be mitu wat dinola bembe anak bembe palawangan nakalepa berarti taraka itu de rone akakai cede ya makun raye di parapa makiro pada itu komanda kak ya ronewe makui ko makun raye tu rapai cede suju makun raye kanang kanalalo nabita na ite makun raye suju makai nabita ye ko makun raye ko suju ko para rapai sikumu jadi na tu ampai makun raye ko suju no tu limana ya ni koronewe na ten nabita magina tu nasa nabita malaku pada suwe itu ye ni itu dina wading rokok itu maka dai hadesa ya kui palinna kang ikaca nabita kolaka na ko rokok i kacapano wae dena tak bollo berarti makanja lampu na lakay apa makadai hanabita angka tupanga kami na makalasi tau minaw weri lala sampajang makadai sahabat angka kape tau minaw ko sampajang maka nabita nang kataw rokok din lampu lakay yan na tupanga kami na makalasi katonga to tau pa rokok makalokong di nawat dingin itu tapi kecuali tau mapat dini malakak na aja na tanoi itu Pak Matan Ramatoji itu numpat dilakka itu dia liri binasapa si bar tembok kok masigi dia sandre moki Pak sandre moki dia nama digaga itu dia nama digaga angka mo tu Pak burapat dilakka angkau lolongan ngoko kita kita hikmah termasuk ihat desa biasa narampe guru tamali belawah itu simpai wisan na sabaan ka jamaah na podanga ko bone oleh macarama ko bone nang ka jamaah na guru tatomoto kasi nasan iya tia upake ustaz tapi dewa pak gurungi kapik ku yasan nasa sisil itu teta nai ka kadaga ta pake di uwa na de mana mo padipat dilak ka tadi mana kan ipat di utu podangi nasa kada de
Bisa sana saya kan demi pak guru ya tiasa tahu seke pak dia me palet pak disangana nah saya kene dia tak cara mangi ustaz dia tu disangi tak kue ya si sana tu pake dia sana cara mak guru tamali nanya manina ngoko kampung dapi siletik kuiro matemanan nih na cara mangi guru tamali delawa almarhum amagafurlah maka dia guru ta ia nangka tahu mas sampai sunnak subuh berarti pura bas subuh tahu mas sampai sunnak subuh nanya ko rakaat pertama nabaca alam nasrah na rakaat kedua nabaca alam tarakaipah dia kan naipat diutus itu bas bapak dilaka kuya tunala pangupu na pakai dari tomato ya iya tuh pakai pak ustaz dek tongan kan nak bela itu apa na podang aru biasa kada aruani pulo na pitu tong umuruku iya dia nang kana sanakannya apa dilaka padi utu kita coba-coba nih pak dia topat na terlambat itu jadi ya kok mas sampai sunat subuh rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah al insyirah rakaat kedua alam tarakaipah ya roh jadi pak berapa dilaka itu papa lampe sungat tuh ya roh papa lampe sungat yang kata tuh ko Imam Ghazali supaya dena istilahnya dena musuh kita tidak merusak dega kata me pasolangi alam nasara rakaat pertama liila fi Quraisyin rakaat kedua iya jadi di mani kayak kami tak pakai kimali pak burapat diutu kimali pakai salamat jadi toh jadi mani jadi sampai sunat subuh tanya sampai subuh pekerja kita lina lah tetapi kamasya lo kok sampai subuh tanya tuh sampai sunat subuh nih jadi ya pak burapat dileka itu dan itu obatnya kemudian itu sampai pak ayah kotor rokok bela palam-pulam ku elak kata tapi angka kita tahu mako ko mas sampaja mamulai makaliliang dena rokok makalicuai iya dena rokok apa ya sangnya rokok tu si lampu ilak si bapun cinge na payero lima ibu kai cede idia ronewe ya makun raya lari tamai limana si kuna lari tama iya ronewe lari masui cede tapi aja mau nak masui cede utu yon roi ma katani tapi angka kita tahu rokok we napa no ili mana lo cika cina napa maliwang ulun na layawa angka moha desa urun tu bahasi mariawai ulue na utue untuk sampajan nami makun raya iya ronewe de nako iya rone tapahangnya sampajan makun raya kamata jamah tapi arone itu iya roh jadi mesti to tirisa makadani ga makutani aku makunrai berarti sampai jam makunrai. Apa iya tuh sampai jam makunrai tanya hadis pilih. Tanya makadana bitta jamai nasaba arwani nabitta nampak gurum itu. Tabahang ya. Ayah mau nabitta ya curi maka dari mana taraka sikuna ko kata derei ya ko rokok inapa ni ko masampajang nabitta kedo janggo naro timunna ko sampajang loro sara nang kalinga sahabat komondri na makada iya surah na baca nabi berarti masau-sau iya na tunakada to pandita iya na sampajang tatta yang kalapak dilana namo mani hamasau-sau iya ni ko makmungi aja terganggu imangnya pak angka mega tu makmung Allahu akbar wah ya si biasa dan na imangnya dia nakwa dia nawadi apa hanya iya namo di imangnya masau-sau apa dia nama ko bawang yang katau kata dere napa mamma ko bawa dia nakwa apa ia sampajangin nalapakan ilillah bacaan nalapakan rokoki angka miasan rukun kauli ia komakadai rukun kauli berarti Fatihah tahayya kacapurang sahada sibah salawa dari salam takbiratul ihram itu rukun kauli itu mesti nalapakan lillah yaitu ampai imangnya komatai at-tahayyatul mubarakatus assalamu alaina wa asyhadu alla ilaha masutu napasaw ya Allahumma sholli ala aja nakarani ada aja rukun kauli ya tapa usahakan napa ni ko doa bersama ki talada-ladai Pak Megatoji itu imam doa bersama nasa ngalina nilai mina patujui amin aga to nelo mangani na din yang kalinga iya ko doa bersama taladai Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat maka dani mamungi amin tatarimay po pero makanya ro
Allahumma gafir put tak dampeng sinin na sallang arone sallam makun raye tau matappa arone tau matappa makun raye mapamulay tu gang kaya matewe wal ahya'i minhum wal amwat yero Allahumma antas salat po ngidi minon riya pulang ngasanya salamakan yenaro tilaw Allahul ladzi la yadurru de gaga puang musibah wa dipole turu rilangi ko tanya izin ta yero yenaro tarap bana atinat aya mo na malampe tingkat to imah gaji tu masa Pini kato mak mu jago natajak baman ni nasa hami ang kalalo na pasitodo hami ay no kasi na imak gimpe mak mu kiru de gaga ini jadi masalah de maroca memang maroca ko makiro yo po ko manasay ina tu ampay mega toje tau baki tangan nasanga je to milaw do na dito niyang kalinga gaje imangi minonro ye eto yero makade emak de taro ni reh Pak makar be matije tu guruta aserame matoje tu anak na balisi anak macona na kiri lo ko pak bere jamaah ya nang katau pak kama pitai na lupa tama purana mak bere selang imange lupa na maso anak macona balisi itu mangolo saliwa memang itu sandala nah ya na tu anak macona balisi apa aseratu anak na dua na angka na telu apona angka tu natilo ko to sale binengang tamani watu di oh iya tamani angka natilo ko to sale binengang to 5 pangewat tu na tu ampai na sore na bita dasin si badasi masan na tu koyo tau pure buting na tu pangewang itu na tu ampai na sore na bita maber salah komenta makamara angka tu nanti lau ko tau mak bali boleh na tu lisi salah iya tu persi salah teh na saga je manu na yanu macare parepa mendre ko ade nge jamba na pamade na tu nakara guru ta kali sidenre makomennya tu ko manu dia tu nak bisa kaje nendre itu guru ta kali sidenre napa makada ya komendre bali bolana bali manu na bali bola mo ko de muna de nak bisa kaje na takut jamba na pamade aja mo bisa tai manu ade mo ban na mo bisa itu guru ta kali sidenre aja na tai manu mo bisa ya pak mano ko tai manu pak makada manu na bali bola jambang yo pokok ade mo bisa kaki ko punna itu guru taro jadi dia itu kagak banyak malapa jadi aku deh saya kira ya no pangolongi mamagi-magi napa barakai puang Allah taala jupasang ni bapak ibu sekalian iya ro amalang-amalang kunno subuh mana satu hak desa nama kadalalo timan tasapi ya nang katau kunno nalupai di kunno subuh suruh sujud sahwi ko nalupai kunno subuh timan tasapi ya dia tu kunno apa kunut nazilah kunut laknat kunut sunat witir kunut 10 Ramadan itu kunut sunat subuh iya ko nazila iya ko pole bala pada desangka COVID-19 la corona iya naro pakunu itawe supaya wa dingin apa salama ilaga manre balawe ko tu kampung mas sama lele balawe manre makasolang ko se kunuki eta sa kunu nasila manolak bala yero atau angka tau melo mak doca ko kampung itu kunu nazila atau kami lo to sarangi kampung itu kunu nasila sabe la salah sasilelewe kolera agay ko may na salah silele kunu nasila ki itu kunu tolak bala iya ko subuh kunu subuh kato tu kunut laknat iya purna jaman nabita yan niatnya niya patapulo pakapula koran na kiring na ihadan na ibunuh manang na ibunuh manang pakapula koran di sumur barut itu yan naro na kunu nabita aling niya cilakang niya tawe wala iya kapamalakna kemudian Allah mengatakan iya pemurusi Muhammad pakonir pajan di nabita tapi orang nabita kunu biasa siulang selama 5 waktu dena subuh bawa loro asara mengeribi isa subuh ina kunu mataru magai nasabak majai nyawana nabita tau nasuro lo maka pelak korang nasuro lo maka guru lai hadang ke Yahudi na playun ya naro na kunu laknat nabita serekomin pong Allah taala nalingi pamala ya rota unungi paka pelak korang dan Allah mengatakan urusaku ni Muhammad pajan di nabita nasabak itarima ni donna makiro yenaro kunut laknat napa pisau ni naturung aya tapi ya subuh dena kenapa pisau inabita menurut si diriwayat yana tu ampai toli kunu subuh ini yenaro mega apa tu makada bidah pak dena lolongan hak desa nah itu kare jadi perlu sampaikan saya kira yenaro pangolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi nampak berkah Allah taala akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum